ite maoni mwanya ruria nkuchene kiamene kia ODM aria mwandiki munene Edwin Sifuna ndethire akinga toro akirikana kuria kuthiatira mitaratara ya kiama na ndika twithire tukibwa uwa wa Meru ruria nkuchenio cia kiama kia ODM ira chithirite ikondeka kaitene kaba itumiri kinya kubatanira na thirikari ya William Ruto. Gachagua inya na arareo ti araitete ngugi kwa kuthira na nya kibake na areo araita ngugi na irare makuthira uru areja araita itathira Ruto eja aiteire mwe inya kende ke itukareo 2032 kende kia president tweta state house inya tutukaria Kimeru ta uria Karenjini beta ikuru ya rais bara ya Karenjini bara yana mwana wa Ruto kwao ndiromba batwi Mheshimiwa Ruto ugotera ringeri kura inya injaruo inyanza lakini no chindire giti no te na bate kuringerete kura na ndi makejo kuoneria guitaite kende ki uthure muntu kuma kwao kia mbere ro inyo gichinda giti no tari rais ugichinda giti utari nabo na no chindire antu bara wari abo Meru na thai ututhurite mwana wetu Meru kende ki twakugwata mbaru zaindi kwa uro tukuromba antu bara iba usapoti no to tu ODM thirikari-ini ina Ari Hassan Joho waziri wa manto ya Tuarez ina ba bandi ina bonde waziri wa Mbecha bonde iba ODM itebi bya wafa na itebi ingi wa ugetigia makamu wa rais kiu igetigano akyo na ODM na bonchoke mbere ODM babu botaringereta Ruto na Ruto arabochinda kinyabo kare kwa mo support kana bo kabo mo support abo chinda tu kela abo chindra te thirikari-ini no thai na thirikari-ini kwa utigane ne te munini wa rais njo ni bu abo support Ruto twinda twetaniria amwe ende Ruto bendre Ruto na Kindiki na iro tugo tukiuga u two term Ruto na Kindiki ndaikiwe woro antu ba ODM betie te ya deputy president no antu ba wetia te ya deputy president inda vere te kinyombere utethio twi kaunti ya Meru tukona na no tuithureri deputy president tukero Kindiki no kuma Meru ingwetia murandi umwe uraiwite ndene Meru county yura tombekia kuromania na yuna Kindiki kuma eko nengero mamulaka yau kindu kira kiundiaria kira iseta bwe raisi weka Kindiki ara agenda menyo twethia ndarache kunira na musangao tena no wigwende ODM oburu ibatangasire ni tika deputy president bakwenda Kindiki ete kuma rietine uthi murandi kinya yumwe ure yandene Meru county no ntwira yari seta bwe Ruto akwenda tutumira bobui kintu kingi kira ngenda kuongela kinya rwiro bagoya ara bare ya rwoya bagini kanara ori kinya Meru county ongo kinya emberere ongo ndene embe ori mutuate na yengo na gogo ngi gutina roi bokeyo kunda roi ara bwetumaira mamulaka yara bwegirwe bwetumaira inyembia lakini utethio bukureta bunge ugeni ndene Meru county kirite biu bukaririte ende uchuna Gachagua ete bukarira ubo bwithia setup bwenu buni usaliti bura bare aljundasi kwendia Yesu Kristo amwendia nonto bakwithira aina ulafi na tamaji awe bautu tongoria bweyau nonto kinya wengo withite kuwa batu tutemea torea Meru korwandro ku nonto pia to matora mokoro andro ku isababu yo tumeka bwo no tinya murandi torona kinya yumwe ndira Mr. Kindiki mwana tura twendete akarage tikito theri no te biya na wetu tuna gize kwibia reta kuma thirikari nene antu bathara kana ba Meru batetheka iwa Kindiki akilithwa ODM Kindiki kumete ni very soon omwe bali nyanga balota mutumani antu aberu ende Kindiki kaibua bua tonto ODM banya antu bathire bara ng'ombe ya bua kiumbe kadia motene ito nya benga Sifuna utio balethirie tonto Sifuna soe kiama kana akira ODM ene yo musuneti Kindiki twamuromba ciumie bale ni thiera kinya yambirie tonto ni tai kaya nayo ya kinya antu kidogo tuwe kubwa kwedia ndeke Kindiki boto muromba ni akamama lakini baba ODM wewe kiona mwenzako amenyolewa chako tia maji kiyo wange batie tele ka ODM onde bete kwaragana na Kindiki kaibua bwa na maintain katiwa aereka Meru na tuweke sifa
ugatuika ODM kunenkerwa giti kia deputy president kindiki gakarutwa gitiri ta deputy president tabura gachagua arutirwe kenda president William Ruto agwata kura ira ya Western nuntu ni akona maundu nete kumwigwa akaruta kindiki thirikari-ini tutimugwata mbagu nuntu kaugwa kantu bonde bakarukaga kiriwe ugatuika Gachagua ni athukire na kindiki akuthuka ona uguo ungi akareta atibwa kobu weta president ni abati kwethwe na omuntu nkolonia ati agekira muntu Kenya tontu mondi mukwenda giti niga nkwana matimego na nini nuntu riu tio turuga tu supportete kithure kindiki na riu andu ba ODM tutikubelewa untu bari bakigarukaga muthenya ungi nukuona baugaga bate ukienda riu mundu baruga ni bakienda kairi ni umoni makwa bura nkuga nduga ati agatuika kindiki atedwa laini ambaro tia Ruto tio nati darakanithi ni butu agogo kandi bukitonga ni nkuga maoni makwa tutero tugo supportaga thirikari yo maoni makwa ni ndiuga u Ruto akethwa bagwatana na ODM nikenda tutunya kindiki giti ti tugwete kindiki mbaru twenyumia kindiki bakenga kindiki onabo ati tutinabo tukathira kindiki akathi tukerwa turia mona kindiki no nturi kindiki ni mwana wetu na twinde tumugwete njara ona kirima kiu bauga kirima utakona ruka bauga kirima. Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, huyo ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa. Huyo ndiye atakuwa naibu wa rais wa Kenya 2027 kuelekea 2032. Kama ODM inataka kiti ya naibu wa rais, tuko tayari kuwapatia kiti ya naibu wa rais kama 2032 wakati Profesa Kithure Kindiki atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutatafuta mmoja wao wa chama cha ODM akuwe naibu wa rais 2032, lakini kwa sasa kiti ya naibu wa rais it is not vacant. 2027 kiti ya naibu wa rais itakuwa na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki.